Dobar dan i dobrodošli u novi klip. Danas ću da vam pokažem kako radi antena koju sam sam pravio. Za sve one koji su rekli da van Beograda ne radi, da samo dobar signal postoji u Beogradu i tako dalje. Evo sad se nalazimo u Kuršumliji, u jednom selu kod Kuršumlije, čak nije, znači, nije u gradu, nego u jednom selu kod Kuršumlije. I ovdje sam isto tako antenu napravio na isti ovaj Orion set-top box, kao što vidite. I evo ga, znači, pokušat ću da vam pokažem, malo je sad ovo teško snimiti ekran ovog televizora, ali nema veze, vidjet ćete. Znači, kvalitet signala, evo, kao što vidite, je 100%. Evo, kvalitet je 100%. Vidite i sami. I sada ću vam pokažem, znači, da u ovom trenutku hvata samo ovih 8 kanala, znači samo MUX 1, ne znam iz kog razloga, uglavnom budu i MUX 2 i MUX 3, ali u ovom konkretnom slučaju samo je to MUX 1, tako da što se tiče drugih kanala, trenutno ovdje se ne hvataju, ne znam zbog čega, ali to je već tema za neki drugi klip. Sada ću, znači, samo ovo snimam čisto da vam pokažem da ova antena radi i u drugim gradovima i drugim lokacijama u cijeloj Srbiji, kao što sam već jednom pomenuo, i pričao sam o tome u komentarima koje je čitao vezano za moje klipove o ovoj anteni. Sad ćemo da izađemo napolje da vam pokažem da je to isto ona antena koju sam pravio. I evo gdje sam stavio, znači, istu antenu, evo i ovdje, znači odmah ispod crepa, kao što vidite, i ovdje ide kabel koji ide tamo do one sobe, do televizora, gdje sam vam pokazao kvalitet signala. Znači, jednostavno morate da stavite tamo gdje njoj odgovara, gdje ima signala. Ja sam naravno probao, pomerao sam je gore, dole, okretao levo, desno, duž celog krova nosio i na kraju se ispostavilo da je ovdje ima dobar prijem i tu sam je fiksirao s ovom žicom i to je to. Ovdje antena stoji već ne znam ja koliko dugo i ne kisne ispod crepa, što je super. Tako da, naravno, zavisi samo od lokacije da li možete da uhvatiti signal unutar sobe, kao što sam i to snimao, ili recimo ovdje gdje nismo tako blizu grada, otprilike nekih 10 km. Tako da u ovom slučaju antena, izbacili smo je samo napolje i antena radi. I tamo, znači, ide kabel sve do set-top boxa, kao što ste vidjeli. Tako da to je to što se tiče ovog klipa, danas ste razumjeli. I znači za sve one koji su rekli da ova antena ne hvata i tako dalje, evo, znači, dokaz snimam još jednom da vidite da antena radi, samo naravno morate da nađete gdje ima dobar prijem. Šta je, znači, samo da ponovim što sam rekao u onom klipu, ako ne znate gdje ima antena, znači, dobar prijem, da ne biste sad i pomerili antenu i radili pretragu kanala, jednostavno uzmite set-top box kod nekog komšije ili, ne znam, rođaka u okolini tog grada gdje vi živite, znači da bude preko istog tog predajnika. Uzmite, priključite njegovu antenu gdje je već montirana i sve, da on pohvati frekvencije. Kada uhvatite sve frekvencije, onda donesite set-top box kući i onda samo vodite antenu i pomerate dok ne nađete procente, kao što sam malo pre pokazao. Znači, jednostavno izaberete neki kanal, uključite da vidite koliko procenata signala postoji i kada ste to odradili, samo uzmete, okrećete antenu i gledate one procente. Čim vidite da ima, znači, više od pola ili najbolje što više, znači da bude pun signal, jednostavno ostavite tu da stoji u tom položaju, fiksirajte i to je to. Tako da, hvala što ste gledali ovaj klip, hvala puno na gledanju, ostanite uz moj kanal za druge sadržaje i doviđenja, zdravo.